O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo i tae au mā lole fo lau, usi meila whaafonga o Talafoala Radio Samoa. Manuia whaataita inga le National Emergency Management Agency, sa whaia i le pō na pō. Te ole tu lai ono i le fiafi le ana sa waile whi au tusia i lungo o telefoni whi aveai. Ma i saunoanga le whaatulu sili o le pūlenga John Price, o le ana manuia whaataita inga i ala i le maua uma e i lātou e lunga ato le iwa 10%. Tangata ni usila na o iai. 5 miliona telefoni whi aveai na mawhaiona o iai le whi au. E se isa vaengo i lātou i le i mawhaiona o iai, masalo le leo se service, pe sa ta pe fo i le telefoni. O le whaataita inga na po, o le lona 5 i leo whaataita inga i tatono o le tausanga, whaia whaapitoa lava mō tāpenanga, i taimi ono o mai eisa whaalavlawe whaafosei. Ua tā ofi whaia o ngā o ngā tūlanga lua la lātou solo te te e na fuafua mo le aso lulo le vai aso nei, a o whaatali sa isi ofo le malo. I sa emaili na maua whaia o ngolo tā uai o le ua malia le Minister o Tupe Grant Robertson e whailoa i masui o le uni a tai au e tala noa sa isi maalienga. O le mai ai o le fono a tai au le ama wai lo se talo tu ungo le maalienga a o le iyo o le aso lulu e to e whailoa i ai whaia onga. Ai mai le uni e ono iai lava onga e ono tāpunia i le awa uli o le aso lulu a o awa iatu whaia onga i le fono tanga le uni. A whaia uma fono tanga ma whiutana i ngā tai au e te ena lava i whaia onga